Mu yandi makuru ari kugenda acaracara agenda avugwa ahangaha ni kuri Irish Sports Agency. No kuvuga ngo amakuru ari kugenda avugwa, amakuru yiriwe avugwa agiye atandukanye. Turahera mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Kuri kino cyumweru igomba gusezera ku mukinnyi Kylian Mbappé. Bagomba kumusezeraho by'umwihariko kuri Parc des Princes, aho bagomba gusezera uwo mukinnyi Kylian Mbappé. Biravugwa yuko byanze bikunze ngagomba kwerekeza mu ikipe ya Real do Madrid. Ubwo mukinnyi Kylian Mbappé agomba kuba asezeye neza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Tubutse yuko ari we kugeza ubu ngubu rutazamu ruhe byose umaze kwitsindira ibitego byinshi kuruta abandi barutazamu bose, kuko yaciye ku rutazamu wa Edison Cavani umunyayirigwe, yamaze kumucaho kuko Edison Cavani ari we wabashije kumunyuraho. Andi makuru ari kuvuga, tugaruke mu ikipe nanone ya Paris Saint-Germain. Biri kuvuga yuko ikipe ya Paris Saint-Germain ngo yaba yavuye muri Champions League ngo kwikosa bakoze byo kuba baremeye kurekura umukinnyi, baremeye kurekura umunya-Brazil bakaba baremeye kumurekura akaba yaragiye. Uwo munya-Brazil na wundi ni Neymar. Bari kuvuga amakuru ari kugenda avugwa yuko barekuye Neymar bakaba baratakaje karite cyane cyane ngo y'ikipe mu buryo bw'imikinire, kuko ngo Neymar yarakiri mutoya kandi yarabafatiye runini, ngo bakoze ikosa ko kuba bararekuye Neymar kuko ngo bamaze babona ko Mbappé atari bubashe guheka ikipe wenyine, kuko abandi bakinnyi bari kiri hasi cyane, ngo bakaba barakoze ikosa ryo kuba bararekuye Neymar akaba yaragiye, bikaba byaratumye babasha kuva mu irushanwa rya UEFA Champions League ngo hakiri kare, ngo wenda ibyo baba batsindirwa nko kuri finali bataviremo muri kimwe cya kabiri. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Paris Saint-Germain kugeza ubu ngubu ikaba yatangiye gutekereza izindi projet zo kuba yakubaka ikipe ya Paris Saint-Germain, dore yuko bagiye kurekura n'umukinnyi Kylian Mbappé akajya mu ikipe ya Real do Madrid. Andi makuru yo kugenda acaracara avugwa, tugere mu ikipe ya Real do Madrid aho itegereje kuzakina umukino wa nyuma wa UEFA Champions League ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatandatu. Bikaba birimo kuvuga yuko umukinnyi Leroy Tchouameni umufaransa ukina mu ikipe ya Real Madrid mu kibuga mo hagati adateze bishoboka yuko adashobora kuzakina uwo mukino. Ariko mukanya umutoza Carlo Ancelotti ubwo yaganiraga n'itangazamakuru bari kwitegura, ari kuvuga ku mukino w'ejo bazakina na Granada wa shampiyona, ahubwo bafite kuzashyikirizwa igikombe cya shampiyona. Ni ukuvuga ngo Carlo Ancelotti amaze gutangaza yuko kugeza ubu ngubu ni 50-50, kuko Leroy Tchouameni basanze afite ibisebe ukuguru kw'ibumoso. Ku mukino wabahuje na Bayern Dominique akaba yarakuyemo, navuga ni nk'imvune, yarakomeretse ku kuguru kw'ibumoso. Bikaba bivugwa yuko ni 50-50 kuba yazakina umukino wa nyuma wa UEFA Champions League uzaba ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatandatu i Wembley ku isaha ya saa 3. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Real Madrid niyo bajije gutwara igikombe cya La Liga cya 36. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Real do Madrid ikaba iri mu buryo bwo ku buryo yavuza umukinnyi Leroy Tchouameni kugira ngo azabashe gukina uwo mukino wa nyuma. Tubibutse ko ikipe ya Real Madrid niyo kipe ya mbere ifite ubuvuzi bukoranye ikoranabuhanga riri hejuru kurusha andi makipe yose yo mu mugabane w'i Burayi. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Real Madrid ntabwo ishobora ufite kugukinisha udafite ubuzima bwawe bwuzuye neza 100%. Iyo mvune rero ya Tchouameni ikaba biteganyijwe yuko ifite kuzamara hagati y'iminsi 23, kandi iminsi 23 kugira ngo bakine umukino wa nyuma. Kugeza ubu ngubu ni tariki 10, ubwo urumva basigaje na hasigaye iminsi 20 kugira ngo itariki ya mbere igere. Ni ukuvuga ngo Leroy Tchouameni rero bari kuvuga ngo ni 50-50, ni bimaze gutangazwa na Carlo Ancelotti mu kanya gashize. Tunyarukire ku buryo mu myaka 5 ishize ubwo ukuntu amakipe yagiye aspendinga amafaranga. Kugeza ubu ngubu ikipe ya mbere yaspendinze amafaranga menshi cyane ni ikipe ya Chelsea, yaspendinze miliyoni 784 z'amayero.
niyo kipe ya mbere ya spendinze amafaranga menshi, ariko uru rutonde ruriho amakipe agera kuri 20. Ni ukuvuga ngo amakipe yo mu Bwongereza yihariye uru rutonde cyane, kuko amakipe atatu ya mbere yose niyo mu Bwongereza. Ikipe ya kabiri ni Manchester United yaspendinze amafaranga agera kuri miliyoni 694 z'amayero. Ikipe ya Arsenal igakurikiraho na miliyoni 640 z'amayero. Ni ukuvuga ngo amakipe ya nyuma abiri ya nyuma na amakipe yo muri Espagne biranatangaje kuba ari nayo ya nyuma, kandi akaba ari no gukubita cyane cyane amakipe y'i Burayi. Ikipe cyane cyane ikipe ya Real de Madrid yaspendinze miliyoni 174 z'amayero. Ni ukuvuga ngo ikipe indi yaspendinze amafaranga menshi ni ikipe ya Barcelona, niyo kipe ya 20 yaspendinze miliyoni 159. Ariko ibyo si byadutungura kuko Real Madrid yageze kumara imyaka 3 itagura umukinnyi n'umwe. Aho umukinnyi eruka kugura ubu ngubu kugeza ubu ngubu ni umukinnyi Jude Bellingham yatanzeho miliyoni 100. Abandi bakinnyi hafi ya bose, kuko nka Antonio Rudiger umazemo sezo 2 yaziye for free. Birateganyijwe yuko na Kylian Mbappe agomba kuzazira for free. Umukinnyi batanzeho amafaranga makeya nanone umukinnyi bonjizemo ni Arda Güler bamutanzeho miliyoni 17. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Real de Madrid, Jose Rua nubwo nawe yaje muri ino sezo yari intizanye, yari umukinnyi wa Real Madrid. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Real Madrid uburyo Florentino Perez mu kiganiro cyatambutse nagiye mbabwira nabwo ko ikipe ya Real Madrid yo yubakitse ntago ari modern club, ahubwo yo yubakitse ni system club. Ibintu byabo bigendera muri system, yubakitse mu buryo bubiri, mu buryo bw'ibyishimo, mu buryo bwa business. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Real de Madrid yari imaze imyaka igera hafi 4-5 itagura umukinnyi, ahubwo igira igurisha. Mwibuka yuko iyo wakoze runo rutonde si ukuvuga ngo ufite no gutanga ukavuga ati se Chouameni ntabwo yaguzwe, ahubwo bo barareba bakavuga ati se ko baguzwe basohoye iki. Mwibuka ko Chouameni agurwa bari bagurishije umukinnyi wo muri Mediano mu Brazilian Casemiro, bari bamugurishije miliyoni 77 z'amayero, bamugurishije mu ikipe ya Manchester United. Si we wenyine, kuko muri iyo myaka yose bagurishije Varane bamugurisha mu ikipe ya Manchester United. Mwibuka ko Real Madrid yagurishije rutahizamu Cristiano Ronaldo bamugurishije mu ikipe ya Juventus miliyoni 100. Ni ukuvuga ngo aho bagurishije Cristiano ntago bongeye kugura, ahubwo bagiye binjiza. Ni nayo mpamvu umwaka ushize Real Madrid niyo kipe ya mbere ku mugabane w'Uburayi yinjiza amafaranga menshi kuruta amakipe. Kandi Real Madrid umwaka ushize nta gikombe yigeze itwara, si yatwaye La Liga na Champions League yatwaye kuko yavuyemo muri kimwe cya kabiri ko muri ikipe ya Manchester City. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Real Madrid uburyo bwayo, uburyo bw'imiyoborere ni uburyo bwubakitse, kuko bwubakitse mu buryo bwa business, mu buryo bw'ibyishimo, kuko utabahaye ibyishimo nta kintu uvugana n'abafana cyane cyane b'ikipe ya Real Madrid. Ubu uri perezida nushake ubu waratsinze ibitego magana ngahe. Mwibuka uburyo Cristiano yavuye muri Real Madrid yigeze kumana imikino 3 adatsinda batangira kumubuwinga, niko abafana ba Real Madrid bateye, niko systeme ya Real Madrid iteye. Ni ukuvuga ngo andi makuru ari kugenda avugwa, umukinnyi w'umutaliyane ukina mu ikipe ya Arsenal ukina mu kibuga mo hagati nta wundi ni Jorginho, yongera amasezerano y'imyaka y'umwaka umwe. Amasezerano azarangira muri Gashyantare 2025. Ni ukuvuga ngo azakina sezo ya 2024-2025, aho byari byateganyijwe ko ikipe ya Barca yari yakomanze imubwira ati naze, ariko ikipe ya Arsenal ku munsi w'ejo bidasubirwaho deal done yamwongereye amasezerano, akaba azaguma mu ikipe ya Arsenal, aho azaguma gufatanya na Michael Odegaard na Declan Rice. Dutegereje n'indi nkuru yuko na Thomas Partey afite kongera andi masezerano, dore yuko umutoza Arteta nawe ari kugenda akora system nk'iya Real Madrid, ari kugenda agenda bongera umwaka umwe, kuko ikipe ya Real de Madrid kugeza ubu ngubu igomba kongera amasezerano. Toni Kroos bidasubirwaho akaba azaguma mu ikipe ya Real Madrid, kuko ntago agomba kuva mu ikipe ya Real Madrid umukinnyi Chouameni atari yakura ngo amenye uko agomba guheka ikipe ya Real de Madrid. Ni ukuvuga ngo hari amakuru menshi ari kugenda avugwa, amashampiyona agiye atandukanye. Mukomeze mukurikiranye Iris
Sports Agents, turagenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Abatari bakora subscribe, nyamuneka mukore subscribe kandi mujye muri video zacu zirangire, kuko ni amakuru meza aba aryoshye tuba twagiye tubacukumburiraho ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, kugira ngo tugende tuyabagezaho. Mukomeze rero mukurikirane Iris Sports Agency. Murakoze, ciao ciao.